Jeder. Nah, yang menang di pro, yang kalah di kontra. Nah, materinya terus. Cen 3 nih. 3 pro ya. Nah. Inggih. Om Swastiastu. Matur suksema antuk galasane sampun kepaicering titiang mawasde ninyoman Raden Listuhayu Tejamaya. Sareng semeton titiang sane mawasde. Titiang Nyoman Satya Wiguna. Miwasane mawasde titiang Komalis Lingayoni. Hingga titiang saking tim pro cumpureng kunteng puniki sane kebawasan nirdon memayu jagat yening para yuwanane nenten tatas reng kesukseman jagat KFT. Napi mawinan asa punika. Sane ka pertama sane patut kauningen jagat kerti punika wantah usaha sane patut kelaksananya mangde ngejegang utawi ngelastariang jagate. Nika sane ka pertama. Sane kaping kalih wenten punika krama balne keicenen atu ajaran agama Hindu minekadi tri kerangka agama Hindu. Sane ka kepadados tatwa susila miwa upacara. Iraga dados krama Bali patut kuning ring ajaran puniki mangde presiden ngemargian jagat kerti napi mawinan asa punika yeneng iraga nenten uning ring tatuanyane punika mecihna yeneng nirdon pisan nika memayu jagat nika sane kaping kalih. Sane kaping 3 wenten ajaran malih trihita karana sane kekepah dados palemahan pawongan miwa parayangan yeneng mapiketan indek palemahan punika pasti kejanten para yoanane utawi para kramane patut ngelestarian utawi ngajegang jagate minekadi ngutang nu nenten ngawang-ngawang miwasane siosan yeneng iraga nenten tatas utawi nenten uning ring kesukseman rihita karana puniki janten pasti ke para yoanane nenten je ngemargiang jagat kerti sane becik minekadi yeneng kecingaken rikala wenten pengurupukan ngaben indayang semeton cingaken yeneng sausan mau upacara punika pasti ke kanton wenten nika lulu sane beberarakan lianan malih yeneng pengrupukan akeh para yohanane punika sane kanton maunya nika sane kewasane jagate kerti nika mawinan cudernyane titiang cumpur yang unten puniki yeneng nirdon memayu jagat yeneng para yohanane nenten tatas reng kesukseman jagat kerti nika mawinan iraga patut uneng reng kesukseman jagat kerti punika. Ini punika ajaran kerangka agama Hindu trihita karena miwasane siosan mangde perilaksana seusan iraga ngemargiang jagat kerti wantah pecek pisan nenten jakaon inggih suksema.